Kandai kesen kebanengkong baki lai teli ki kuayar, jong ki sinot, baki nyerwai lang hakejuk kepor, hakejing eseng ke basisen asnam, ke kasi jentia Presbyterian Assembly, jong ki semla kebelalong, hakebalang maulong, ke bahap hasora Presbyteri, KGP sinot sepngi, menha ka kat sauterik mentau benai yayong arjar arpsau. Ka standing kuayar jong ka KGP sinot pedang, kedai kesen kebanengkong, bahkan nyok benrwai lang, hakejuk kerensan bat ki artili ki standing kuayar kum ka KGP sinot sepngi bat KGP sinot mingi. Namar ka KGP sinot pedang kadang syumi na KGP sinot mingi. Halin melda perwai kuayar hakejing sen ke baar jong kesengi ublai moderator laksyu ban ong da kumaipat ki kentin namar baro lai teli ki kuayar jong ki sinot ki sengut tenat lon. Kat kum ka jingyok lum jingkhain ki kato kat nangut kinong kitkam ka KGP Assembly. Kajing don kiriu ngait ka balang Presbyterian kalong palat pralak ngutam lada kain lang bat karib hoi sinot. Kata ka KGP sinot sepngi kadon saulak citeng ne saulak lepsan ngut ka KGP sinot mingi kadon arlak ngut duna ne tam kendian. Ka KGP sinot pedang kadon silak ngut tam ne duna. Ka KGP sinot pedang kadon silak ngut tam bat karib hoi sinot ru kadon silak ngut duna ne tam.
kata dari kekentin memasukkan diri aja perok. Hari keporu ngamdan kentin banyaro leni ban ai komen ya baru naik kali kamtame yang naik kali sunat. Nama kita profesional star lagi siapa kerpang manroa. Ngamdan kentin. Larang ero ini kisah ni dia orang budaya ini. Kipedang lagi sekenal hutan. Nanu ero ero. Nama ngapet apa di ruang kiwe pet nama di kuahi manyo kata belum beri kuahi belum kata mulai coba kali itu mulai ngawi bulanong habaron baru ni dekat ngade jok di baru nak minta kabar apa yang jumpa kamu belum nak kuih belum yang nak pun try kita itu เรื่องบ้านที่ว่า